راستيجي أو جهرتن وبجهرتنين كو هاتن تشكرن ده منهاجين ريجيما بعسي آبري جهيلا ريفبريا دمكي يا شامي يك يعني راستيجي أنا ندم كو جهرتنا تشكن جبركو أف ريفبريا كي دمكيه جبو كارو وبارين هي خباتين هي ورا مشاندن اما ت ورا منهاجا بجهره اوايا يعني كاركي بسبوري جيردوي كاركي كو راست يعني ريفبريه كي دايمي تشيدبه پاشه ایجا گوهرتن و گوهرتنین آلین خوندنی چه دبن جبر اف پیش روزا زاروکانه ها آلیه کی کو سمبولین امبیجن حکومتا بعثی یان ریوبرین بعثی اوانا ورن راهشتن پرتوکانه تاو جبر کو یک نه تاوش خنای قبول کردن جبو وکی او نپرز گریک بو اما د آلیه کو ت تورین يعني امبيجن پیش کتنین مرووا تورین ایکو بزانستی گریدایی و پیش کتنین زانستین گریدایی یک راجه ده آلین اول پرستیه کی کو دخوازن پیک بینن کو هر تشتی بکن وکی شریعتا خودیه اما تو اول تننه ت امبيجن جواکا کیان جینه توکی تنه دوی آلی ده اف وسا نابه يعني ناي جوهرتن دروجه كده ودمه كده جرك يعني هم كوميتي بسبورتين آوا كرن جبو جوهرتنا ماتريالا چه زانستی به چوی جایی به يعني آلين زانستی جي تبو جوهر كوميتي نوي جرك هبن آلين نوي جي جرك كوميتي نوي هبن وكيبن جهمينه توين ايكو د سوريا د جيان دكن جواكا سوريا پر رنگينه او رنگی وینا او نتاو و اولین هی گرک دناوا وان منهاجا دوره دیار کرن پررنگیا چاندیه اولیه زمانیه اویا همه گرک وره دیار کرن جبوه که مثلا نرازیبون درکتن نرازیبون جعالیه نتوا درزی درکت سوریانی نتوا سوریانی درکت لجزیره دا خویانی دان دا اصا باکر و جلات سوریه جبرکو ایرو دا باکر و جلات سوریه ده همی پیکاته به چاندا خو به زمان خو به دیروکا خو به کلتورا خو جیان دکن و خواندنا خو دبینن جبوه که ناراضی بون درکتن لسروان گوهرتن و گوهرتنا هر وا یعنی هم بیشن اوانا دان دست نشان کردن کومنه او گوهرتنین جدی کردن اما گوهرتنه یعنی دمات راجع دیروکا کی ساق جبو جنکی و کی زنوبیا دما كنت داگر كريا عثماني تتكي فاتحة وكرنا كوفكرية يعني أوايا تديروك بروفاجي دك جبو كو ديروك بروفاج نبا جبو ديروك كي راسو درست با جبو حمي بيكاتا و اولو باوريين هي ايكو دو سوريا دا جيان دكن انا نوختي وي بگو بيگو هرتن دما كو دا ريفبريا كي دائمی هبه دماکو زاگونین ام بیجن ای سوریه درکوین و دوان زاگونه ویناده جهوان پیکاته هبه جهوان نتوا هبه جه اولو باورین وا هبه ماف و حق و حقوق هر کسکی دواناده یعنی دوان زاگونه ده به جیب جی کرن ناكو بقوتنا كي مرود كاره مثلا بيواجوين هي حمي بقهره جبوه كي توكس د سوريا بقشتي ولو باكرو روجلات سوريا قشتي جيفينا قبولناك جبرقو امج دسلاتك يك نتاو يك آل يك ام بيجن هر تشتي وايك ايرو ام بين آليه كي ايديولوجيا او البرستي ایدی افجنای قبول کرن اول هنه باوری هنه گرک همی اولو باوری و زمان و چانده هی و بگرن دست حتی گو برو دکاره به منهاجان بگوهره جبوه که مثلا داخویانی آره و بریا خسر یا با کروجلات سوریه دادی آر کرن داخویانی خوده گو پررنگیا ایرو کل با کروجلات سوریه ده منهاج خوده زاروک به پرورده دبینن هر زاروک بزمان خوی دایی که پرورده دبینه به چاند و دیروک و کلتورا خواه پرورده خود بینه او دبه کوبه به نمونه یکی جبو سوریه گشتی
قەزەنجکردنا کو ئیرۆ ji bo Sûriyê di hemî alî de wekî rêveberiya xweser dikare bibe mînakê çareseriya li Sûriyê. Ji rêveberiya xweser encexh bikaribin van nimûneya bigirin û li ser esasê wêna kar bikin ji ber ku ew Sûriyaya mozayîk ew Sûriyaya pirrengî nabe ku di yek qalibekî de wekî berê desthilatekî yek alî îro jî desthilatekî ku yek îdeolojî olperestî wisa jî helbetî nayê qebûlkirin û yanî ji hemî hêlat jî hate şermezarkirin û nehat qebûlkirin û nehat pejirandin û di demê bê de ji xwe kar û xebat li gorî vêne hemî jî werin kirin û hemî netewên ê ku di Sûriyê de jiyan dikin jî wê li gorî netewa xwe li gorî ol û baweriya xwe wê bikaribin hem perwerdeya xwe hem jiyana xwe bikin. Qadên perwerdeyî berfireh ku bi salaye li ser fikrê netewa demokratîkî pirrengiya vê civakê li ser hîmên demokrasiyê ku her kes bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi kultûra xwe, bi dîroka xwe xwendina xwe bike, ew banga me ye ku hemî netewên di hundirê Sûriyê de Alewî ne, Durzî ne, Suryanî ne, Ermenî ne hemî bi yek dengî daxwaza mafê xwe bikin û bikaribin wekî ku li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ev perwerde bi salaya ku xwendekarên me bi serkeftî jî jê derdikevin û xwendinê xwe bilind jî berdewam dikin ew jî daxwaza wî mafî bikin û bi yek dengî em bikaribin di destûra Sûriya nû de misogeriya mafê her kesî her netewî her olî û baweriyê bike.